Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Sakbay na, shout out para karagiti baro a listeners tayo, ada Melody Mones, Annabel Murphy, Lena Han, Lilibeth Contillo, ken karakay amin amang tartarabay iti drama tayo. Unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Dito'y channel tayo, Aljor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapaulwan. Asino ti agaplay, dito'y program tayo, unay daytan kaka. Tatang, nataymutan ni Don Carlo. Sa sawamag, nagsarita kamila itay. Awan pa'y may nga oras tinapalabas. Apay nga rod ngay nga datarpulin iti ruwar ti balay da. Nakapaskil iti gate da. Ang mga ang kandidato mo, para iti dati pa nagpipilay. Nagkampanya ko man awan mo't. Para karagiti mayat, napili. Tatang, denggam da jay. Ni Secretary Edgar. Wan ngagpaisaw. Ti sekretaryaw ni Don Carlo. Kulak to, pa'y kahit apapilay na niya Don Carlo. In other words, nagkandidato ma. Mumuarak man tatang. Tadenggak anaimbag ti bagbagana iti megaphone. Amangan no gipatayab pa'y iti papel. Pulyetos ka na iti kayat mo asawa. Saan tatang? Papel di bangko. Ay, unay daytan kaka. Ikam-kampanyam ka di ti boss mo para iti kapitan wano kagawad. Nanob di abab. Ha? Sana kandidato ti pusko. Anya nga rod ngay? Apay nga datarpulin iti ruwar ti balay na nakabitin. Kunakpaikit din no natayan. Ay, nagloko ka mutan, Hilda. Kasano amatay kat nakapigpig sa ngagsapsapul iti asawaan na. Anya? Tinakapaskil ijay kat wanted wife. Dayta ti iwarwaragawag ko. Agsapsapul. Unay daytan, kaka? Anya tinagsaritaan niya iti sekretary ni Don Carlo, ni Edgar. Naatake ka day. Doon kat natay ngagpaisaw. Wano agkandidataw. Awan ka dagita tatang. Anya nga raw? Agbirbirok iti asawaan na. Anya? Uri nala imiga pa na iwaragawag. Ngagkasapulan ni Don Carlo iti asawa. Ay unay daytan kaka. Siyempre, bak nang dayjay tatang. Maaramid na amin na kayat na. Lukas tangarod akit agaplay kamutan nga asawa na. Anya? Unay daytan tatang.
Apay, di mo kaya tibumaknang. Di kutsikan taon. Di kartulong. Saksak lutem tulat dakulak maun. Mangan maturog tulangan caramidam kas kadaag pasyar. Badi ka pa eh. Nalpas kayon, tatang. Apay, di mo kaya tikas jay. Ti agbalin adunya. Tatang, uray agdildilak tun iti asin, jak kaya ti makiasawa iti lakay. Ay, unay daitan kaka. Naimbag ta nakita ka, Edgar. Agdamagak man? Anyat damagam, Hilda. Apay? Amin nga agaplay, ngagbalin nga asawa ni Don Carlo, kat asawaan na amin? Ay, una daytan. Saan mo ta? Apenas ka na mapanda agaplay ije balay ni Don Carlo. Wala, tapno may screen da anay bag. Masagat. Nagadumot nga arte daytan. Apay, di mo kahit tagpa-screen, Hilda. Pagan anok ngay mat? Apay, awan planom abumaknang. Pulos, no ipaasawa dak tumutla ang itilakay. Awan nga rod Kapoy ka abalasang. Kaya't mo nga raw, ti ubing agwapo, ng pagbalinan na kamot at pansingbag. Saan Agbakbakutak laangan iti unag ti sapin ko. Ay, unay daytan kaka. Nay, da kayo mati masabat ka o kakasidra. Ha? Asino ka itayan? Apay, lalipatan na kaon kaka. Siyak ni Pedro nga ama ni Hilda. Asino itayan ti asawam? Day di purita. Suaya. Ako, papanambo nga ay. Agawid ako na. Da kayo nga kaka. Inaman nag-apply. Iti na isa nga edad yaw. Agbiro kayo pala ang iti pagtrabaho niyaw. Saan na trabaho? Inak-ag-file iti resume. Kaya nagpa-interview. Agfile kayaw para ti kandidatura yaw, kaka. Ay, awan na siyam ka iti politika. Anya nga ron nga nata file kas ka na-apply nga magbagayaw. Naman nagpa-screen kini Secretary Edgar. Bareng makapasaak nga asawaan ni Don Carlo. Nakayaw. Kat, napayakas taon na timulaga mo ngay. Kas kamula nakakitan iti higanti a serpente. Ay unay daytan Pedro. Next, si Dracula. Kula ka riti apelyido dito a tao? Si Dracula. Kaya paglulukwam ngay mati apelido. Ay, saan mo't, Lola? Medyo nasdawak lang. So, da kayo ni Lola si Dracula. Si Dracula. Correct. Anyat gagara niya, Lola? Alangan nagagarak to may agdigos dito balay ni Don Carlo. Amumlat ka na. No kasta? Agpa-screen kayo, mag? Naturalmente. Tadakit nga rodin dito. Lola, abangan mo no Jay Apoyo, ti kayat yung agpa-screen. Kando ayaw ko mangay maya. Ay nagdagulit ka na klase tinabiyag. Siyak, tiyag pa-screen. Nawatam. Ay, unay daytan kaka. Okay, kakabsat. Awan pimasa iti screening itangal daw. Iso nga inton bigat manag. Ay, aburay ka mamasan. Apay nga, itay nagaplayak at inistaknak na adagaws. Makapainsulto ka mat.
ibok silam ti rason, no apay, asa anak nga agbalen apulos. Saan kay nga mina qualified na pulos? Ta tawin nyo kan physical appearance nyo, Lola. Tap na mom, awan no bengun no bakit kini ayat? Ay, awan na, Lola. Di kay pa'y makasagpat iti kama no arigan. Apay kumaso magpatak nga iti kama. Mabaling kumat nga ganda iti kaman. Ay, unay daytan kaka. Unfair kayo. Ede, kau ubing aktap na muyaw. Ano, ti agtilmo-tilmon. Ay, kasta ka din, Lola. Wan! Iso adidak man is-ismulan. Te, vital statistic kau. Ka 26, 22, 26. 26 ti baro kong ko. 26 ti patong ko. Kan 22 lang ti sikat ko. Ati wag pa'y ati Miss Universe. Ay, kasta ka din, Lola. Ang, hindi na ita, na-deforman. Anya ka diti bagayo, Lola. Andamat ti sekretaryo pangibagan nyo iti kayatyo. Awan sirbeti sekretaryong. Di na mo ti sasawan na. Pagkunan nyo, Lola. Excuse me, sir. Mabalin ka di nakawagan ni si Lola. Anya nga ron, ti kayatyo pangawag ko ka na kayo. Awagan na kalangan iti Manang Sidra. Ay, olay na itan kaka. Anya ti gagarayaw ngay masidang kanya. Apay, di nakalikan mo ta niti gundaway ang mga yatkan ka. Ay, olay na itan Dracula. Kaka, ay, Lola ko na kuma. Tapno'y bagakking kasi ka adon. Nagkan-kandidata ide, iti beauty contest. Nakurkuro na anak ide, iti Miss Karabasa. Ay, ulay na itan kaka. Ay, kasto na jay, nana. Ti agaplay ng agmalina rin ay ti pagdangag ke tagtawan iti 30 nga agpababa. Saan kat nga agtawan iti 80 nga agpangato. Magilawlawan kayo kay Dimat. Apay di yung bagbaga. Ha? No, kabanbanwagak lang ako atiwa kami nida. Oh, kiram ti matak. Adakulor na. Mistisak ngamen. Kas makitam ti kudel ka na pudaw. Buen, puno. Napudaw nga alo ti mapana. Ti agong ko. Akim mastira. Natundires. Buen nga ron. Natundiris sa binortong. Ti rupak si Manta Maria. Mala. Tapno, diyamat ko na ikan kailangan iti dakkelangatag asukat ti bannog yung ngay may. Ay ka, Pipya. No, magtid ka mo lang ako datay mainigusok nga road. Anya, ay unay na ikan kaka. Tapno di mo mat ko na. Siya akong timang tawar para kin ka. Nalaka lang ti kidawa ka pang negosyo. 50 mil lang. Ay unay na ikan kaka. No, mag-screen ka itagbalin nga asawa. Naitay saan namulmulloong. Sir? Nagrigat ko ngay na ayo ti anak ti Diablo bakit. Ay, unay daytan, sir. Kinikilan nakpay tinagdakkel agatan. Manungay, sir. 50 mil. Nagdakkelan, sir. Di dakpay narigalwan iti kasta kantidad. Di mo napala, Lidgar. Kaya't ko lang nga pumanawan na mahaibladak la una yan. Isungayin ten kong tikin daw na. 5,000 lang ti planok nga iten.
Kikilmet ya anak ti jablo abak bakatan. Ha? Jak kaya te napas terekam iti inaladan na jataw. Tanwara midem na ita masisantikan. Ha? Basol na. Basol kumatan. Ay, unay daytan kaka. Milyonarya talaga ni Don Carlo, anak. Apay aya no milyonaryo tatang. Kwa anak, ada nasa una kanyak iday. Nga anya. Kaya't nakalaunay. Maluksawak man ang tatang. Nasingpait nila kay Carlo. Kung saan ba't nga isaw tila kay unay? 50 na laing bait. Nagiti dado mga asawa ka nagiti ubing paikit 70 kas kada 80 ti taon da. Iso nga okay lang na jay. Nang runa kit kaslaglang lang nga 35 na laing. Tatang, saan kayon nga agarapaap? Tapulos ajak kayat tilakay. Ure isum ti kabaknangan dito'y lubong. Ah, ay unay daytan kaka. Sayang anak kau. Anya ti sayang tatang? Ni Don Carlo Apay aya, anya ti napasamak ken kuana tatang? nangasawan. Kat tayo nagpintas ken at amad la mabalin na balasang ti inasawa na. Taga di ta kabangibang nga ilay. Ha? Asino tatang? Di Paulina Santa Maria. Ha? Classmate ko dayjay, edi high school kami Kat nubak nang da. Isugayam ti inasawa ni Don Carlo. Nagpintas dayjay classmate mi. Oh, makitam. Nagpintas pa'y gayam ken adna mabalin na. Ngam inayat na latta ti may sa ala kayakas ka ni Don Carlo. Sa bagay, saan mo't kami nalakay tilangan ni Don Carlo? Ubing itilanga hanggang lakay lang ti taon na 50. Oh, apay ngagsenaay ka ngay anak. Kuwa, tatang, mariknak mutten ti panakasayang. Tiriknak ket, kasla masayangan. Pinaluspusak, tinaimbag agasat. Imbag sa naamiris maun anak. Ngam, naladawan ti amain. Sayang nga talaga. Ngamen, saan laabak nang ni Don Carlo? Anos, nagsingpot adawn, naparabaw, kanada mabalin na. Iso ana namay ti babae ama asawa na. Un nga rod, tatang. Inayat ko lakuman, idi nagkursunada kanyak. Mas dawakin ka, agin didi kamot ngamen. Isa makita maun ti patag na. Apay ngamin akastoy. Di pay lasyak. Iti kasta, nanamayak tukuman. Day tamot ngamin riknam ti sinurot mo. Anya nga ita. Awanin saan ba ta narigat nga ayatan ni Don Carlo ti kunak ta nasingpag kan baknang. Anya nga ag nga tay latan kapo ti kinarigat. Ta pinaluspo sa mo ti nagsaya nagasat anak. Ay unay daytan. Idi kinursunada na ka, nagmadi ka. Idi nagipaskil iti wanted wife, di ka nagpresenta. Idi nangasawa, nagbabawi kan imapalkan. Oh, awaran ako na ni tatang mo. Ala, makasarak kan tulata. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan arapaulwan. Asino ti agaplay? Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka.
Agyaman kami itin kay panang tarabay.